nundi munsi nandi mahirwe byose byashoboka mu buzima giro gishimisha nuko byitse bigakunda nanjye nkabyuka bigakunda ugatambuka bigakunda nanjye bikagenda gutyo wowe rero wabyukanye ibibazo bitandukanye enjano nguhumuriza kubwira ngo ntiwihebe kugera kure siko gupfa iyi ni MTV show ndetse na Gasabo News 24 twagotse muri gahunda yacu y'amakuru ya buri munsi ni breaking news n'amakuru tugezeho yihutirwa mugomba kumenya gusa ni muri mushya hano na ushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru ibiganiro tugutegurira umunsi ku bundi nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka ndetse wakanda like ukabana dusangiza igitekerezo cyawe unyuza hasi muri section ya comment n'ubundi turegeza amakuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza hitwa Walikale igisikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo Fardc ikigambye kwirukana abarwanyi ba M23 ku gasozi kitwa Nkobe agasozi kitwa Nkobe bivuga ko ari ingenzi gahereye muri groupement ya Kisimba ni muri territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru kaje rero kikwigarirwa na Fardc na Wazalendo nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 indi nkuru ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru yuko Wazalendo basahuye uruganda rw'icyayi rwitwa Ihima Wazalendo Rwasahuye Uruganda Rwicyayi vuga ko bari muri gahunda kugira ngo bahime abarwanyi ba AFC M23 abarwanyi umutwe wa AFC M23 barashinjwa no gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Lemera ni muri territoire ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bakaro bararuteye ku gatandatu w'iki cyumweru dushoje vuga ko rero ngo bamaze gutera uruganda abarwanyi ba Wazalendo na Fardc barwanaga na M23 ngo bahisemo gusahura ibikoresho byose by'ingenzi byakoreshwa muri uruganda rw'icyayi izi nizo nkuru nkuzaniye muri aka kanya niyo makuru agezweho nkuzaniye nkubwire ngo banange guhera kuri umunota kujya ku munota wani nguhaye ikaze nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndakujyana hitwa Walikale aho igisirikare cya Kongo Fardc bigambye kwirukana M23 ku gasozi kitwa Nkobe agasozi ka Nkobe bivuga ko ari ingenzi gaherereye muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru kaje kwigarurwa na Fardc ndetse na Wazalendo mu mirwano bahuje na barwanyi ba AFC M23 amakuru aturuka muri aka gace bwa ko Fardc na Wazalendo bagenzura imisozi ireba imidugudu ya Karinga na Kisone nayo ikaba igenzurwa n'igisirikare nkuko inkudukesha actualité.cd ni kinyamakuru cyo muri Kongo gikomeza kivuga ibijyanye n'iyi nkuru kugira kuri urubuga yongeraho ko inyeshyamba za AFC M23 zasubiye inyuma zerekeza hitwa Ikobo aho ku wa gatanu zakashije ibirindiro byabo hitwa Erusamambu naitwa Bukumbirwa mu rwego rwo kwitegura ibitero bishobora kugabwa ku ngabo za leta amakuru aturuka mu buyobozi bw'umurenge wa Wanyanga hano muri Walikale aburira ko inyeshyamba ziri kugerageza kugota umujyi wa Pinga bagahamagarira igisirikare kongera ingufu muri ako karere kugira ngo barwanye ko AFC M23 ishobora gukomeza kwegera imbere ikigarurira aka gace iyi mirwano mishya umubare w'abantu bayigwamo ukomeje kutamenyekana bivuga ko iyi mirwano yimuye abantu barirwa mu magana babayeho mu buryo bubi muri iki gihe abaturage benshi muri ibi bice kubera ikibazo cy'imirwano biravuga ko bamwe bavuye mu byabo abandi bikijyana mu mazu kugira ngo ibitero bitabagiraho ingaruka tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba cyangwa abarwanyi umutwe wa AFC M23 bashinzwe gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Lemera ruherereye muri territoire ya Karehe ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 barashinzwe gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Lemera muri territoire ya Karehe ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bivuga ko bamaze gutera uru ruganda abarwanyi ba Wazalendo na Fardc bahisemo gusahura ibikoresho byose by'ingenzi byari biri muri uru ruganda ibi byabaye mu gihe imirwano yabaye ihuje n'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba cyangwa abarwanyi ba AFC M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ziri kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru atangwa n'abaturage muri aka gace avuga ko ibyasahuwe birimo ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya umusaruro w'icyayi nk'imashini zitunganya icyayi izisarura izumisha ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutunganya no gutwara umusaruro w'icyayi ngo byajyanywe ahantu hataramenyekana kugeza amagingo yangaya ni mu gihe andi makuru aturuka mu batuye muri ibyo bice bavuga ko ibyo bikoresho byose byafashaga mu ruganda gukomeza gutanga service zo gutunganya icyayi byatwawe n'abantu bitwaje intwaro ntiharamenyekana aho babijyanye
bitandukanye mu rwego rwo kubihungisha abarwanyi ba M23 ngo batazajya babikoresha abakekwa ku isonga n'abarwanyi ba Wazalendo. Uruganda rukaba rwari ishingiro ry'imibereho myinshi y'abaturage batuye muri agace, abaturage n'imiryango isaga ijana ituka mu gace ka Mbinga y'amajyepfo n'utundi duce duhuriye muri Lemera aho Uruganda rwubatse. Abaturage benshi bakaba barukoragamo imirimo itandukanye irimo guhinga, gusarura, gutunganya no gupakira icyayi, bigafasha kubona amafaranga bafasha gutunga imiryango yabo. Ibyo bikaba byatungaga imiryango yabo bikabafasha mu kubaho mu buzima bwa buri munsi. Kuva rero ku Uruganda byasize benshi mu bwigunge, bamwe batangira kwimuka bajya gushaka ubuzima ahandi, abandi basubira mu mibereho y'akajagari. Imiryango yakoraga mu Uruganda, abaturage n'indi iharanira uburenganzira bwa muntu muri aka karere yagaragaje impungenge ziterwa n'ibi bikorwa, ivuga ko abaturage batari bake babayeho babikesha Uruganda none kwa Rwasahuye basigaye iheruheru. Abatuye Karehe nabo bavuga ko ibikorwa nk'ibi bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, by'umwihariko ku baturage batuye mu bice bikungahaye ku musaruro w'ubuhinzi nkanga muri Kivu y'Amajyaruguru. Bemeza ko iyo Uruganda nk'uru ruvuyeho mu buryo butunguranye hadatakara imirimo gusa, ahubwo n'ubucuruzi bwose bwangiritse, ubukene bugakomeza kwiyongera muri ibi bice. Abaturage muri groupe ya Lemera barasaba ko hashyirwaho ingamba zihamye zo kubarindira umutekano no gusubiza ku murongo ibikorwa by'iterambere bari baragezeho kugira ngo ubuzima bwabo bwongere gusubira ku murongo. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo MTV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.